Pozdrav ljudi, evo nas još jedan dan, još jedan popodnevni live, oko 1 sat, sa istog mjesta, jedino ovdje imam internet dobar. Prošli par dana smo pričali o nekim stvarima koji su dio modula 1 Masterclass programa. Usput Masterclass program, biznis verziju Masterclass programa možete dobiti samo za 10 eura mjesečno ili što je nekih 30 centi dnevno. Program koji će vam korak po korak pokazati sve što trebate znati da potpune strance pretvorite u kupce koristeći društvene mreže i općenito internet. Program ima 10 modula i kroz ove live javljanja ću vam pokušati predstaviti nekakve vježbe i zadatke koji su dio tih modula, odnosno dio ovoga programa, i na taj način vam približiti kako mi radimo kampanje na internetu, kako mi radimo promociju i prodaju i na neki način vam pomoći da dobijete možda bolje rezultate. Jedan disclaimer na početku ili poruka svima: ako nemate fanova na stranici, ako tek počinjete, nemojte nas tražiti ponude jer ne možemo vam pomoći. Trenutno smo fokusirani na ozbiljnije prodajne kampanje i recimo 3, 4, 5 tisuća ljudi, minimalno 6 mjeseci ili 9 mjeseci da nešto radite i važno da imate povijest reklamiranja, plaćanja reklama. Onda vam možemo pomoći. Ako se želite javiti i pitati, onda nas možete kontaktirati. Mislim, možete. Na takav jedan upit možemo pozitivno odgovoriti. Jučer sam pričao o tome kako pisati objave na Facebooku. Dao sam vam jednu formulu IPS koju mi koristimo stalno. To je već ulaz u drugi modul. Tamo imamo nekoliko formula za pisanje, ovisno od toga koja je svrha toga što radite, tako da smo jučer pričali o tome cilju što želite postići, a danas ću vam dati nekoliko stvari o kojima ja razmišljam već dugo. Internetom i oko interneta, društvenim mrežama se bavim sad već 8-9 godina i prošao sam sve one nekakve probleme od početka, one muke i sve skupa, i jedna od njih je broj 1 da se zamaramo sa brojevima, odnosno sa ciframa. Zamaramo se sa brojem fanova, zamaramo se sa brojem lajkova, zamaramo se s tim što će ko kako vidjeti, kako reagirati. Što je normalno na kraju krajeva, jer kad objavite nekakav sadržaj, nekakav, ajmo reći, relevantan feedback koji možete dobiti je broj lajkova. Međutim, ljudi lajkaju stvari, broj lajkova i interes za kupnju vrlo često ili najčešće nisu uopće povezani. Tako da nemojte pasti u tu zamku da objavljujete stvari koje su zabavne, jer takve stvari se najviše lajkaju i onda vam to izgleda kao da su to ljudi koji to žele. Ja sam čak i 2012. i 2013. godine napravio jednu stranicu koja je fokusirana na jednu takvu publiku. Imali smo nekih 6-7 tisuća fanova. Svaka objava koju smo stavili imala lajkova, međutim na toj stranici se apsolutno ništa nije moglo prodati. Kad razmišljate o gradnji svoje publike, razmišljajte broj 1 dugoročno. Broj 2, vaša stranica neka izgleda kao izlog vašeg dućana. Zamislite da vam neko da top lokaciju u centru, šetačka, odnosno zona u kojoj ljudi prolaze, kako bi vi uredili taj svoj izlog. Tako razmišljajte o svojoj stranici. Dakle, da bude vam ponos kad prođete kroz svoju stranicu prema objavama, slike, grafike, branding, izgled, kvaliteta, opisi, pravopis i tako dalje. Dakle, razmišljajte da ta stranica izgleda što bolje, što profesionalnije, što kvalitetnije, jer znate što, vi kad šetate kroz neku ulicu koja ima hrpa trgovina ili neka mall koja ima hrpa trgovina, vrlo često ćete na osnovu izgleda trgovine, na osnovu izgleda izloga, odlučiti ući unutra, zadržati se ili obratiti pozornost. I vaši kupci će to napraviti na Facebooku i na Instagramu. Dakle, prvo i osnovno, razmišljajte dugoročno, krenite sada graditi stranicu kvalitetno, profesionalno, nemojte razmišljati o brojevima, nemojte razmišljati o lajkovima. Lajkovi nisu važni, iako na prvu, kažem vam, to izgleda kao feedback koji dobijete od publike, važno je konzumacija sadržaja. Sad kad govorimo o tome, postoje nekakva 4 osnovna pravila
Prvo pravilo je da radite konstantno. Dakle, konstantno, ako komunicirate sa svojom publikom, onda ćete se naviknuti na nas. Danas je 9.6. ja mislim, i što znači da je ovo negdje preko 180 Facebook live javljanja ove godine. Dakle, preko 180. U prosjeku 10-ak ljudi gleda ovo uživo, u roku 24 sata ima preko 500 pregleda svaki video. I ja se ne sjećam sada kad sam sponzorirao zadnji put neka video. Što to znači? To znači da smo navikli našu publiku da gledaju, to znači da smo navikli Facebook algoritam da se javljam, da se nešto događa i da je Facebook odlučio i pa neću reći da nam je to poklonio ili da nas je nagradio s tim, jer je to njihov poslovni model da dobiju aktivnost na stranici, ali od Facebooka smo dobili hrpu besplatnog prometa zato što smo konstantni. Na drugu stranu, vi koji gledate, Ivane, pozdrav, Ljiljana i tako dalje, dakle, navikli ste da nas gledate, navikli ste na nekav sadržaj, navikli ste da očekujete nekav sadržaj i to je, znači, rutina koja se događa nakon nekog vremena. Sada, konstantno, znači biti konstantno prisutan negdje, ne znači da je to dobro. Morate biti i relevantni. Relevantni određenoj publici. Vrlo često se kaže što ste odbojniji onim ljudima koje ne želite na svojoj stranici, to ćete biti privlačniji onim ljudima koji želite. I mi se trudimo ovdje fokusirati u zadnjih godinu dana maksimalno na Facebook i pokušavamo se fokusirati na male privatnike, odnosno male vlasnike privatnih biznisa, pravih privatnih biznisa. Nije važno čak tu i MLM koliko toliko upada u to, puno ljudi nas prati, iako nismo fokusirani na to, ima puno boljih ljudi koji se bave s tim nego mi, ali naš je nekao, znači imaš privatni biznis, ili si marketar ili prodavač i jasno ti je da Facebook, Instagram, LinkedIn su najbolje mjesto na kojem, ili jedino mjesto na koje se možeš reklamirati i želiš naučiti kako da to sam radiš. To je nekakva naša, ajmo reći tako, publika i želimo da ovo što mi pričamo bude relevantno vama. I stalno vas pozivamo da napravite istu stvar. Dakle, uzmite naše savjete, isprobajte naše savjete, te naše savjete probajte na svojim stranicama, reportirajte, javite nam kakvi su rezultati bili, javite nam da li je to radilo, javite nam da li to ima smisla, jer to tjeramo naše studente u masterclass grupi. Usput masterclass, link iznad, 10 eura mjesečno, imate pristup, dakle 2 velika bonusa, pristup našoj grupi, pristup našoj stranici, pristup svim materijalima našim i dovoljno će vam biti da znate kako prodavati preko interneta općenito, jer to je ta nekakva relevantnost. Sada govorimo, znači ako se obraćate pravo ljudima, onda govorimo i o vrijednosti. Sve što stavite na stranicu, sve što objavite na svom Facebooku mora ispunjavati jednu od 3 uvjeta. Da je zabavno, interesantno ili korisno. Mi svi, kad god konzumiramo informacije, bilo kakve vrste, preko novina, magazina, televizije, portala i tako dalje, su to 3 tipa informacija koje nas zanimaju. Ako želimo nešto kupiti, onda idemo tražiti oglasnik, ali prvenstveno zabavno, onda interesantno i onda na kraju korisno. Dakle, ako nije zabavno, interesantno, korisno, nije vrijedno. I onda na kraju morate imati poziv na akciju. Dakle, ja uvijek pozivam, da li je to komentirajte, recite mi što mislite o ome što pričam, kliknite na link iznad da dobijete nešto. Za godinu dana od danas, neko ko će gledati ovaj video, ako gleda, evo danas je 9.6.2019. iznad toga je link, na tom linku će vas odvesti u ManyChat, kroz chatbot će vas dovesti na nekakvu ponudu i dobit ćete priliku komunicirati s nama ili kupiti nešto od nas. Dakle, ponude konstantne. Jer što dobivamo? Ako ste vrijedni, stvarate interes. Interes stvara potražnju, a potražnja neminovno dovodi do prodaje. Prodaja danas je posljedica dobro napravljenog posla, a ne razlog zašto radite posao. I kad me zovete i pitate da li mogu garantirati prodaju, odgovor je jasno ne mogu. Dakle, niko vam ne može garantirati da ćete vi prodati nešto. Ja vam mogu garantirati da ćete da ćete pronaći ljude koji trebaju ono što vi prodajete, da ćete privući njihovu pozornost, da ćete ih dovesti na svoju stranicu, da ćete ih zadržati na svojim stranicama dovoljno dugo da stvorite interes za ono što vi radite, što vi prodajete.
dobit ćete potražnju. Dalje na vama ovisi da li su da ste vi, vaši proizvodi se skupa dovoljno dobri da bi tu potražnju pretvorili u novac, profit, u prodaju, pare itd. Toliko ljudi od mene za danas. Sutra je ponedjeljak i sutra se gledamo u 20 sati. Tema Facebook Live-a je kako osigurati da vaše reklame budu profitabilne. Da, pitali ste me da li se radi o plaćanju reklama, da, ako govorimo profitabilno, znači da mora platiti. Dakle, kako osigurati da vaše plaćene reklame na Facebooku budu profitabilne. To je tema sutra, nadam se da se vidimo, a do tada vas puno pozdravljam.